أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين كفروا وقالوا لإخوانهم إذا ضربوا في الأرض أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين كفروا وقالوا لإخوانهم إذا ضربوا في الأرض أو كانوا غزا لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا ليجعل الله ذلك حسرة في قلوبهم والله يحيي ويميت والله بما تعملون بصير. ولئن قتلتم في سبيل الله أو متم لمغفرة من الله ورحمة خير مما يجمعون. ولئن متم أو قتلتم لإلى الله تحشرون. فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين. قالوا لئن أكله الذئب ونحن عصبة إنا إذا لخاسرون. قالوا لئن أكله الذئب ونحن عصبة إنا إذا لخاسرون. فلما ذهبوا به وأجمعوا أن يجعلوه في غيابة الجب وأوحينا إليه لتنبئنهم بأمرهم هذا
وجاءوا أباهم عشاء يبكون قالوا يا أبانا إنا ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله الذئب وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين وجاءوا على قميصه بدم كذب قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون واتقوا الذي أمدكم بما تعلمون أمدكم بأنعام وبنين واتقوا الذي أمدكم بما تعلمون أمدكم بأنعام وبنين وجنات وعيون إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم قالوا سواء علينا أوعظت أم لم تكن من الواعظين إن هذا إلا خلق الأولين وما نحن بمعذبين فكذبوه فأهلكناهم إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم كذبت ثمود المرسلين إذ قال لهم أخوهم صالح ألا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين فتول عنهم فما أنت بملوم وذكر فإن الذكرى تنفع
الرزاق ذو القوة المتين فإن للذين ظلموا ذنوبا مثل ذنوب أصحابهم فلا يستعجلون فويل للذين كفروا من يومهم الذي يوعدون بسم الله الرحمن الرحيم والطور وكتاب مسطور في رق منشور والبيت المعمور والسقف المرفوع والبحر المسجور. Silakan membaca surah Yusuf ayat 69 dan 70. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولما دخلوا على يوسف آوى إليه أخاه قال إني أنا أخوك فلا تبتئس بما كانوا يعملون فلما جهزهم بجهازهم جعل السقاية في رحل أخيه ثم أذن مؤذن أيتها العير إنكم لسارقون. طيب معنى مفردات آوى إليه menempatkan di sisinya. فلا تبتئس Maka janganlah kamu bersedih. جهزهم Dia mempersiapkan bahan makanan untuk mereka. السقاية Piala raja, لسارقون. pencuri. Sebutkan munasabah adalah ayat 69 dan 70. Bismillahirrahmanirrahim. Pada ayat 69 di sini dijelaskan bahwa Yusuf menempatkan Bunyamin di sisinya di ruang khusus, dan pada ayat 70 di sini Yusuf berusaha untuk mempertahankan Bunyamin dengan siasatnya, yaitu menaruh piala ke karungnya. Baik, lanjutkan dengan tafsir. Bismillahirrahmanirrahim. Walamma dakhalu ala Yusuf, maka tatkala mereka saudara-saudara Yusuf masuk ke tempat Yusuf, awa ilaihi akhahu, dia menempatkan saudaranya di tempat yang khusus. Di sini ketika saudara-saudara Nabi Yusuf datang ke negeri Mesir untuk membeli bahan makanan, terlebih dahulu Nabi Yusuf tetap memuliakan tamu-tamunya, dan memuliakan tamu ini adalah perintah dari Allah sebagaimana firman-Nya, seperti kisah Nabi Ibrahim ketika didatangi oleh para malaikat. Idza qalu alaihi faqalu salama qala salamun qaumun munkarun faragha ila ahlihi faja'a bi'ijlin samin. Ketika datang para malaikat yang memberi salam, kemudian
Nabi Ibrahim tidak mengenalnya, tapi Nabi Ibrahim menyediakan sebuah sapi yang sangat gemuk dipanggang untuk diberikan kepada tamunya. Ini adalah etika menerima tamu. Kemudian awa ilahi akho, dia menempatkan saudaranya. Di sini di setiap orang telah diberi hidangan masing-masing semeja berdua. Jadi karena mereka berjumlah 11 dan Bunyamin tidak ada kawan, semua sudah ada kawan kecuali Bunyamin. Kemudian Bunyamin menangis seraya berkata, aduhai sedihnya aku sekiranya saudaraku Yusuf masih ada. Kemudian disitulah Nabi Yusuf mengungkap identitasnya. Qala inni ana akhuk. Dia Yusuf berkata, sesungguhnya aku adalah saudaramu Yusuf. Jadi fala tabtais bima kanu ya'malun, maka janganlah kamu bersedih terhadap apa yang mereka berbuat kepadaku. Maksudnya dengan mereka membawa Nabi Yusuf bermain di hutan dan memasukkannya ke dalam sumur sebagaimana firman Allah, falamma wa auhayna ilaihi latunabbi'an wa alquhu fi ghayabatil jubbi, yaitu mereka memasukkan saudara Nabi Yusuf ke sumur. Kemudian Nabi Yusuf juga menceritakan kepada saudaranya, qadannan Allahu alaina, sesungguhnya Allah telah memberi karunia kepada kita. Innahu may yattaqi wa yasbir fa innallaha la yudhi'u ajral muhsinin, sesungguhnya siapapun yang bertakwa dan bersabar, maka sesungguhnya Allah tidak akan menyia-nyiakan pahala orang yang berbuat baik. Kemudian di ayat lain juga Allah berfirman, wasbir wa ma sabruka illa billah wasbir kama sabara ulul azmi minal rusuli wa ghairiha. Falamma jahazahum bijahazihim ja'ala siqayata fi rahli akhi, maka ketika Nabi Yusuf mempersiapkan bahan makanan untuk diberikan kepada saudara-saudaranya, Nabi Yusuf diilhamkan oleh Allah untuk mempertahankan Bunyamin di sisinya. Ini adalah perintah dari Allah. Maka ja'ala siqayata fi rahli akhi, Nabi Yusuf memasukkan piala atau bejana atau alat takar, yang alat takar itu adalah sesuatu yang sangat berguna dan sangat mahal harganya di Mesir saat itu. Allah juga berfirman, kadzalika kidanna Yusuf, demikianlah kami membuat strategi untuk Nabi Yusuf. Kemudian Allah juga berfirman, wa kadzalika makkanna Yusuf fil ardh, demikianlah kami tempatkan Nabi Yusuf di muka bumi ini. Jadi demikianlah Allah meninggikan derajat Nabi Yusuf. Begitu juga Allah juga berfirman dalam ayat lain, yarfa'illahu alladziina aamanu minkum walladziina utul 'ilma darajat. Allah meninggikan siapapun yang berilmu beberapa derajat. Akan tetapi ilmu ini kembali lagi kepada Allah. Wa yas'alunaka 'anir ruh qul ruhu min amri rabbi wa ma utitum minal 'ilmi illa qalila. Jadi ilmu itu hakikatnya adalah kepada Allah semata. Tsumma adzana muadzin ayyatuhal 'ayru innakum lasariqun. Kemudian berteriaklah seseorang yang memanggil, ayyatuhal 'ayr, wahai para kafilah, innakum lasariqun, sesungguhnya kamu adalah pencuri. Kamu adalah pencuri, itu memang menuduh ya. Jadi bagaimana hukum menuduh dalam Islam? Di sini lebih ke siasat. Kalau bukan siasat, apa hukumnya? Haram. Haram ya. Oke. Nah berikutnya, ini kan saudara Yusuf ini ada yang ke satu orang tua kandung, ada yang tiga. Berarti mereka juga sudah berbuat jahat kepada Yusuf alaihissalam. Bagaimana merangkai ukhuwah itu di dalam Al-Quran? Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaykum. Ya Allah juga berfirman, ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakari wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Innamal mu'minuna ikhwah. Sesungguhnya orang-orang mukmin itu adalah saling bersaudara.
Oke. Baik, sebutkan kesimpulan dari ayat ini. Bismillahirrahmanirrahim. Kesimpulan dari dua ayat ini, yang pertama, Nabi Yusuf memuliakan saudara-saudaranya di negeri Mesir. Yang kedua, Nabi Yusuf menempatkan Bunyamin di tempat khusus untuk membuka identitasnya. Kemudian yang ketiga, Nabi Yusuf berkata kepada saudaranya agar tidak bersedih terhadap apa yang diperbuat oleh saudara-saudaranya. Kemudian yang keempat, Nabi Yusuf memasukkan piala raja sebagai strategi, dan ini merupakan perintah Allah. Yang kelima, para strategi tersebut adalah dengan cara menunggu, tapi ini adalah hanya sebuah strategi. Barakallahu fiik. Shadaqallahul Azim.